لوح محفوظ اندر چونی کلام نور افشان قدسین اندر بچونی محتمام نور افشان قدسین اندر بچونی محتمام گو یکایک حکم جوری چون اندر خاصوام گو یکایک حکم جوری چون اندر خاصوام سوز تسو یہ عرب بر حضرت خیر الانام سوز تسو یہ عرب بر حضرت خیر الانام کم ستم تلی میانی باپت تیم رسول رحمتاً کم ستم تلی میانی باپت تیم رسول رحمتاً خون سوچن لال گوخ در شہر طائف قل بدن خون سوچن لال گوخ در شہر طائف قل بدن یوتاہ زخمی گھن پتہ تہ لفظ لفظی آئے آئے بوزنوس تم لکن خلوتن مز مارکن مز وار بوس تم لکن اشاکی لٹ ونن ہے قرآن کر بند تلاوت کر بند اتم کر تقریر اش پت چھپت بیہوان مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوتن مز مارکن مز وار ہوس تم لکن قرآن دبن یمائی ہوتا امس سن فالوور صحابت الکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین آل اصحابو تہنجو کلمہ پیٹھ زو نثار یمی وقت ربن یمن صحابن کرالو ولیو مال خرچایو یمائی برونٹ یمی وز یمن صحابن آلو کر ولو فدائی ونیو نبیت یمائی یکدم یمائی بنے حفاظت کرن ول یمائی بنے راش کرن ول تحت دینس یس دین حوالہ کرت گو یمن 30 ورین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلو اصحابو تہنجو کلمہ پیٹھ زو نثار آن مینی شان مینی گئی تھویتن برقرار پروگرام قرآنک آلو قرآنک دعوت قرآنک حکم کورمات پنجگانا تھیتو قائم نماز قرآنک آلو قرآنک دعوت قرآنک مشن قرآنک پروگرام حکم کورمات پنجگانا تھیتو قائم نماز دون جہانن مز بنیو اد سر بلندو سرفراز کامیابی ہند راز کامیابی ہند اصول نماز قائم کرنا سندر اور یہ کت بوزن تم یم آلتا آسن گھل نماز نش تم بوزن امی نماز ہم فضیلت یمن دون لفظن اندر دون جہانن مز بنیو اد سر بلندو سرفراز نمازی اوتما یس طیبی پچھ سوچن سوم رمضانس درن میں لوگ مقلاؤں میں کر اختتام ات پہ انشاءاللہ اس کلامت پہ پتہ نمہ بہ تمن ناظم تبلیغ صبر دعوت تم کرن پتہ پن پروگرام پکناوچ برونٹھ کوشش انشاءاللہ یس طیبی پچھ سوچن سوم رمضانس درن
یہ حابت گسی آوی ماہ رمضان آوی برکت اکریت آوی رحمت اکریت آوی نجات اکریت تیار روز سٹینڈ روز کمر کس ام کس رتس اندر یمن بہارن حاصل کرنے خاطر یہ طیبے پچھ سوچن صوم رمضان درن مال کوئی حق پور جن بے حج بیت اللہ کرن گو اعمال صالحن کن دعوت پی منع کرماک یسن بدکان من گسو نزدیک دا منع کرماک یتن بدکان من گسو نزدیک دا تان سری تاٹھی جان کی آسنو دشمن پگا قرآن میں کہتے ہیں لیکن سورہ یاسین متراؤ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون تان سری تاٹھی جان کی آسنو دشمن پگا منع کرماک وار پوٹن سود کس باپار سی سٹ بوزی لاٹری بی رشوت استیزار سی آئی موبائل اسپیٹ یم گیم گندن والا امو ذریعہ کمان والا رپی کمان والا حرام چو واتاو حساب لگی پروردگار اور یہ پب جی چلاون موبائل پر اے کاش اگر تے ہدایت گسی اگر تے نصیبت آسی اس موبائل پر وچھا قرآن مجید اس پر وچھا علماء کرام اس پر وچھا علماء عظام فقہاء کرام ام کیا دروس دیون ام کیا نصیحت کرن منع کرماک وار پوٹن سود کس باپار سی سٹ بوزی لاٹری بی رشوت استیزار سی دے کیا ونن قرآن آج کا حالت چھ مسلمانن قرآن بولنے خاطر تیار کیا رباب بولنے خاطر تیار گون بولنے خاطر تیار صوفیان بولنے خاطر تیار بات بولنے خاطر تیار ریکارڈ بولنے خاطر تیار ساز سنتو رخ سپن بی زند سی رسم کوہن باز رنوان نن مکانن چھوئی وزن راتن دوہن بی کیا گراو کرن چاہتے میں متعلق امس پروردگار اسی قرآن بزبانی صوفی احمد مسلم رحمت اللہ علیہ تبن قدسنا گو اے خدا سوئی مسلم قرآن نواز قدسنا گو میانی پرنوک راہ کیو سوزو گداز آخر اس پر کیا جت ایس قرآن کیا قرآن سوچ تی کرن گراو چاہتے میں متعلق پروردگار یہ قرآن بزبانی صوفی احمد مسلم قرآن دبن ترو حیث مشروع حیث تاک نسیاں نست جزداں نس اندر بس تھو حیث اللہ تعالیٰ دین ایسے عمل کرن توفیق بیکر انسان گناہن مغفرت یہ مجلس یمو دوستو منعقد کر یم ذریعہ بنے یم منعقد کرنس اندر تحصیل کے حوالہ رب العالمین یہ محنت گسن یہ کاوش گسن یم علماء کرام یون مدعو کرن امی موجود کہ سون گس اصلاح اس درستگی امی نیکی ہون اجر دین یمن سانن علماء کرامن یمن سانن ذمہ دارن سانن تحصیل کن ضلع کن ذمہ دارن مرکز کن ذمہ دارن یمن علماء کرامن کرن پنی روشت حفاظت پروردگار یہند علم دین اسی فوز تلن توفیق نفع تلن توفیق فائدہ تلن توفیق اس کرو اختتام اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ما قلت شيئا فمن الله وما اخطأت فمني ومن الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.